I pozdrav se frendovi, i danas će konačno izaći klip posle malo dužeg vremena, znači izvinite puno što nisam snimao, znači nisam mogao, imam i tu školu i ta sranja, ne znam ja, znači nisam mogao da snimam, tako da evo klip posle malo dužeg vremena. Također hteo sam puno da vam se zahvalim za 100 subscribera, znači za mene su 100 subscribera neverovatna brojka, znači ne samo što smo stigli do 100 subscribera, nego smo već i prešli 100 subscribera, znači hvala vam puno i sada ćemo uskoro i 10.000, ali da se ja vratim na ovaj klip. Znači, ovaj klip će biti kao neki specijal za tih 100 subscribera. Znači, šta se radi u klipu? Pokazat ću vam kako napraviti dobar logo i profesionalan logo, što znači da ste ga vi napravili, tako da u deskripciji ćete imati link od videa u kome objašnjavam kako skinuti Photoshop i imat ćete isto linkove nekih tekstura i nekih fontova, znači teksture su vam background ili ti pozadina, a fontovi su vam kao promenjena slova, znači nisu ista slova obična ona, nego bolje napravljena, kao da kažem, razumete me valjda. Znači, hajde mi da krenemo. Za početak što će vam trebati jeste background ili pozadina. Znači, ja sam ovu pozadinu već prebacio u dimenziju 500x500. Znači, odete u Paintu ili na internetu negde i prebacite vašu pozadinu, znači izaberete koju hoćete pozadinu, ja sam ovu izabrao i izaberete i prebacite u dimenziji 500x500, znači da se ne bi posle mučili. I kada smo to uradili, idemo File, Open i nađete tu pozadinu, znači evo je. I sada, što se tiče pozadine, to je gotovo. Sada sljedeći korak je da napravite krug, znači kao oblik loga, znači evo ovako se pravi, znači mora vam biti ovo fill kao precrtano ili ova olovka, ne znam šta je baš, jer ako vam bude na ovo crno, evo kako će vam izgledati, znači mnogo glupo, evo sve je belo, znači ne treba nam tako, idemo delete i idemo ovdje na fill, vraćamo se i namestite ovo da vam bude, znači ova kao olovka, ne znam ja šta je, i možete izabrati boju. Ja ću za početak belu, pa ako mi se ne sviđa ja ću da promenim posle. I sada ovako pređemo, znači napravite otprilike neki krug koliko vi želite i ovdje možete povećavati i smanjivati dimenziju vašeg kruga, znači meni ovo odgovara i sad idete ovdje i možete pomerati kako vi hoćete, znači tako nekako neka nam bude. I sada da malo ulepšamo ovaj krug, idemo znači layers, ovdje gdje su vam layeri, i idemo ovdje elips 1, znači selektujete ovako da vam bude plavo, evo ovako, i idete desni klik i blending options. Kada ste to uradili, sada imate ovdje podešavanja kruga kako hoćete vi da vam izgleda. Znači ja ću na primjer evo ovako, prvo što ću raditi jeste da mu namestim senku, znači ovdje idete, imate ovdje da kucate, ja obično izaberem 30 na primjer i ovdje 30, znači to je debljina valjda, da. I ovdje uvek stavim više od 30, znači više od prva dva, znači oko 40, da ne bude ovakav krug, vidite da se ocrtava ceo krug, nego da bude kao, ne znam, neka druga senka, kao zatamljeno malo, ne znam kako da vam objasnim. Znači tako, i možete još podešavati ovdje
krug kako, ajde, na primjer ćemo ići ovdje teksture i naći ćemo ovdje, na primjer, ovako ili ti ovako, ajde, mi ćemo ovako, na primjer, kao malo zamagljeno. I idemo OK. I što se tiče kruga, mi smo to završili. Sada idemo, možemo isto background u krugu, znači ako hoćete to da stavite, ja hoću, eto hoću. Znači idemo file, place i bilo koju sliku hoćete, ja ću na primjer Srbija, pošto sam iz Srbije, vi možete Hrvatska ako ste iz Hrvatske ili ti Bosna i Hercegovina ako ste iz Bosne i Hercegovine, znači kako vi hoćete, ne morate zastavu šta hoćete, a ne morate bez ičega možete, znači bez ičega. Znači ja ću vam pokazati tako, znači sada stavite ovdje preko kruga, ne preko celog, ali otprilike ovako da vam bude, tako. I sada idete, možete, mislim idete ovdje gdje vam piše normal, znači idete ovdje na Serbia, mislim ovdje na ovaj layer, idete normal. I možete ovdje birati kako hoćete da vam bude, znači ja tako neću, na primjer tako, ili kako vi želite, znači na vama je kako vi želite to da vam bude. Eto, ja ću na primjer ovako, ali ne sviđa mi se tako jer ne vidim belu boju. Znači, eto ga, na primjer tako, ja sam našao, znači difference i idemo ovdje gdje je štiklirano, kao tu kliknemo. I sada sljedeće što treba da uradite jeste da ovo ovdje sve odvojite, znači da izbrišete ovo sa strane, samo da vam bude u krugu. Znači idete ovdje gdje vam je gumica, namestite dimenziju, ja ću da mi bude mala gumica da bi mogao da ne pogrešim pa ovamo da ušvaljam. Znači, ne znam ja baš ljudi foru tu, pošto nisam ja neki dizajner, znači kao što sam rekao, ja mislim, znači, ne znam baš tu foru, ja sam se snalazio ovako da brišemo okolo pređete ovako pored, znači da ne unutra da ne upropastite, i ovako i dođete do kraja. Tako možete, ali ne znam drugu foru, izvinjavam se na tome, ali nije ni ovako teško. Ne trebam puno vremena, trebam najviše minut, tako da ću ja ovaj deo ubrzati dok ne završim. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. I ljudi, kada ste završili ovo brisanje okolo, znači samo idete ovdje gdje je gumica, idete Magic Eraser Tool, znači idete samo ovdje i ovdje. Nisam ga baš profesionalno obrisao kao što vidite. Znači ima tu malo ovdje, vidite kako je, nije baš uređeno nekako, ali nije ni bitno. Znači ja koliko samo da vam pokažem, vi se ne morate žuriti kao ja da ne bi bio dug klip. Znači sada idete, kada ste to završili, vi ste završili i pola posla. Znači sada samo što trebate jeste da napišete slovo koje hoćete, znači uzmete ovdje na T, idete i držite shift i kliknete. I sada ja ću S, pošto sićva, i S. Eto, znači vi možete ovdje gore da izaberete font koji želite, ja ću na primjer ovaj sample, znači svi su sample, ali ja ću all over again all caps. Znači bit će vam sigurno ovaj font u deskripciji, tako da možete skinuti.
Znači taj font ću i sada sam ja napisao ime. Ovdje možete namestiti koju hoćete boju, znači ja ću crvenu i idemo ovdje i sada da ga namestimo ovdje kako mi želimo. Tako nekako. I kada ste to uradili idete ovdje, znači selektujete ovdje i idete opet blending options, znači deseti klik na ovdje pa blending options i idete drop shadow i namestit ćemo na primjer 30, možemo i 20 pošto da bude malo manje, ovdje ćemo isto 20 i ovdje ćemo 30, tako da izgleda, tako je malo lepše. I sada ću ja opet tekstur, znači evo kako izgleda sada, možemo ovako, znači meni je ovako nekako najlepše i idemo ok. I sada isto možete ovdje ići normal i ovdje birati kako želite, znači možete darken, multiply, darken color, ja ću na primjer evo darken i ljudi to je skoro sve, znači mislim skoro to je sve što se tiče tog loga i ja se nadam da sam vam pomogao. Znači idemo save as, idemo ovdje jpeg, jpe, idemo save, ok i idemo ok. I to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidao, slobodno lajkujte, nemojte se bojati. Znači to je bilo to za ovaj klip, ja se nadam da sam vam pomogao. Također ostavite subscribe da idemo još više, još dalje. I to je bilo to za ovaj klip, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada pozdrav!